Miloš Gašević iz Prokuplja, učenik 3. razreda Prizrenske bogoslovije u Nišu, slobodno vreme koristi na način koji nije baš uobičajen među vršnjacima. On svira gusle i izrađuje nameštaj od drveta. Mladi Bogoslav je kazao da je ljubav i poštovanje prema guslama nasledio od pradede i dede koji su bili guslari i od malih nogu ga učili da svira. Mogu reći da sam počeo ozbiljnije da se bavim guslama, dakle negde od 1. razreda osnovne škole i od tada, da kažem, nisam prestajao, da svakodnevno upoznajem nove stilove guslanja, nove pesme, nove stihove da pamtim. Guslanje se kao i mnoge druge stvari uči ceo život, neprestano, kaže Gašević. Trudim se da svakodnevno izdvojim makar 5 minuta, 10 za gusle, makar ili da poslušam ako nisam u stanju i nemam prilike da guslam sam, onda makar poslušam ili pročitam koju guslarsku pesmu. Kao član guslarskog udruženja Ratko Pavlović Ćićko iz Niša, Gašević je učestvovao na brojnim festivalima i saborima mladih guslara u Srbiji i zemljama u okruženju. Meni je dovoljan uspeh taj što sam maltene jedan misionar sa guslama, jer kao i u hrišćanstvu, svaki naš primjer i svaki naš podvig i svako naše delo je svojstvena misija među ljudima. Poput ljubavi prema guslama i ljubav prema stolarskom zanatu, Miloš je nasledio od predaka, tačnije od pradede u čijoj zanatskoj radionici izrađuje od drveta nameštaj koji se koristi u svakom domaćinstvu. Stolice, klupe, stolove, plakare. Za izradu koristi isključivo ručni alat. Mi je jako žao što taj način izrade drvenarije, stolarije u Srbiji, kao u nekim drugim evropskim zemljama, nije toliko zastupljen, a nadam se da će opet nekako doći do naroda, doći do vlasti na kraju krajeva, malo više podrške za te zanatlije. Miloš se nada da će zanatske radionice ponovo imati svoje udruženje, kao što su to nekada bili esnafi.